وزیر دروی روسیا دبیجه کو مسکو باپند بریکفتنا ادلبی و تاوی هبونا استانگیان روسیا و ترکیه دست بجی کرنا خالین ریکفتنی کرنا. سرگی لاوروف وزیر دروی روسیا کنگره کی روزنامه‌وانی در آگهاند که روسیا و ترکیه رجدن لسر چاره سر کرنا روش ادلبی و هر دو عالیه به بشی کار بکن حتی کو ارمان جنوان ورنا جی کرن ادلبی. هروها لاوروف دا زانین کو یک جمع بستن روسیا و ترکیه ادلبی آوا کرنا سین افچیانا دا کو دورین هفبش لوین افچی بریو ببن او لهیا ادلبی بپاریزن. وزیر دروی روسیا گودجی پێویستە کار لەسەر ڕاوەستاندنا عێریشên ku گروپên tundra و pêdirabin were kirin û bi taybetî li navçeyên ku dibin destê wan gropên çekdar da. Û ji aliyê xwe ve Mewlûd Cawîş-Oglu wezîrê derveyê Tirkiye got ku çareserkirina krîza Idlibê erkekî hevbeşa navbera Rûsya û Tirkiye da û tekez kir ku naba ewlehiya parêzgeha Idlibê were têkdan û Rûsya û Tirkiye rijdin li ser parastina ewlehiyê. Derbarê rewşa Sûriye bi giştî Sergî Lavrov got ku Moskow û Enqera kar li ser zû avakirina Komîteya Destûriya Sûriye bi hemahengî li gel netewên yekgirtî û rejîma Sûriye û opozisyona Sûriye dikin. Lavrov got ku zû avakirina Komîteya Destûriya Sûrî wê karê Cinêv asan bike û krîza Sûriyê wê di zûtirîn dem de were çareserkirin. Bê ku rola asîtana divê derbarê de were ji bîr kirin ji ber bê asîtana krîza Sûriyê bi tu awayekî nayê çareserkirin.